mwese bo baradiyo susuruka reka bageze amakuru n'abategura imikino Rwanda yo kuri uyu munsi yaba mu Rwanda no mu mahanga ndetse n'ayandi yose turayavuga ni twuzaba kiriho RZ. Inama y'abaminisitiri yateranye muri Kirajugiro mu mujyi wa Kigali y'uburwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Ubigizwe muri iyo nama akaba arimo umutekano, ubuzima n'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere myiza. Umutekano barebye uburyo amaronda akazwa mu Rwanda ashimwa community policing kubera ko aribo abantu bashinzwe umutekano baze gutanga customer care. Iyo ni serivisi nziza nk'uko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Ku buzima bize ku bwisungane mu kwivuza mituweli de santé. Kuri mituweli de santé ari icyambere, hari abaturage batishimira ibyiciro bagiye bashyirwamo mu buryo budehe. Mituweli ikaba yaravuye ku bihumbi 3 ikagera ku bihumbi 5 nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ku rubuga rwayo rwa internet nk'uko byashyizwe ahagaragara. Abaturage bikira mu Ruzagatsiko ngo babuze amazi meza ng'ijerekani y'amazi kuri 5 cyangwa 300 bagasaba ikigo cya WASAC ni Water Sanitation Corporation kuba babona amazi meza. Mayandi makuru Ikayonza umugore w'imyaka 52 yashakanye n'umusore ufite imyaka 25 baramubaza bati kuki washatse umwana kandi ukuze ngo nibwo bwa mbere abonye umuntu umwitashije kuva yava kabusobanuro y'uko urukundo nta mupaka. Umuyobozi wungirije yabwiye RBA ikigo cy'itangazamakuru mu Rwanda ko mu nyungu y'imari y'umwaka ngo rugiye kuzatungana nk'uko byakomeza gutangazwa. Mayande makuru atangazwa mu murenge wa Muyumba mu karere ka Rwamagana wafungiye umwana w'umuhungu w'imyaka 18 wishinya ku nuko atamuhaye umugabane kugira ngo amakuru azamenyekane. Abaturage ubwabo nibo batangaje amakuru bemeza ko uyu mwana ngo yari yangwiye ibyo bwenge nk'uko ikinyamakuru igihe.com kibitangaza. Mu Rwanda twitegura amatora ya Perezida wa Repubulika azaba mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka wa 2017 ku itariki enye abanyarwanda bose bazitabiriye amatora usibye gukoresha turire n'abanyarwanda ba mu bihugu byo mu mahanga muri diaspora nabo bazajya mu matora. Rero komisiyo y'amatora ikabwira abanyarwanda ko bazakoresha amakarita yabo bashangwa bafite yitora kiretse abana bafite imyaka 18 kuzamuka urubyiruko ndetse n'abana biga mu bigo by'amashuri nibo bazakorerwa amakarita yitora dore ko nabo bazakorerwa n'amarangamuntu mashya uko byakomeza gutangazwa. Ushobora kandi kwireba kuri liste y'itora ukoresheje telefoni yawe wandika wayishaka.nek.co.rw nk'uko byakomeza gutangazwa. Na wanzigira Rwanda Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yitabiriye inama ya CCM mu byayivuyemo akaburo mu bantu muri iyo nama n'ibindi bihugu. Iyo ni bisobanuye Yohana Pombe bisobanuye inzoga Magufuli nyine. Umugabo akaba batafite umugore n'abana babiri rero. Umuhungu umwe n'umukobwa umwe yabaye Perezida wa Tanzania asimbuye Takaya muri Shot Kikwete. Naho mu yandi makuru the new partnership for Africa Development Communication Party only common makadi for East and South Africa in English in program MCG organization.